بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ويمك الله سبحانه وتعالى نكوين صالة سلام سنجاود لمتميك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Shalom wa Islam paujo pakuti, shalom wa shimjetu wa Islam wa jamaa jakuntengula watumanyiria kwambaga kulwadika kwa Islamu njetu ni dijuri shahuishi yeshimanyiro shine shakutumanyira kuti alongwa jetu wadi jinkulwadi hao aujile kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ni dizo ya komboleshe utenda program maihura welaga program ya kwa pesiri ya longwa jetu muulendo wala kwe wa hujila kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nishandanda kwa ombe la dua uchi Allah subhanahu wa ta'ala wa kululishile ilewi yao hizo ni Allahu subhanahu wa ta'ala wa wishe malugante ndele yalakwe ni ya watu jiganiri mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutinina gaji umomun kutila muaslam judi jumazile wakuzigala awendi itu wakuweshe tamalowe gambone awe wakuomba dua riambone pakwa awendi la longwa jao wantadi ya longole leo kwa digongo dia huti malaika ahuitishiriaga amin bima taqulun kwa yozo beyan kuwesheta pakwambaga mundu jojuma zile ni kuzoze gwaga kwa wandu wa kuzigala kusulia kuwenda dua riamboni kuti Allah subhanahu wa ta'ala aywa kululuka pakwa kululushila ahumala hizo ni Allah subhanahu wa ta'ala wawishe malonditu gambone malogantendele ashalongo wa Islam shakuishi ya pele ni kumburiana kukwetuwe wakuzigala kutibaji wele mtihani wa watu vile Allahu subhanahu wa ta'ala vile mtihani Allah vile shimadi bilugambone kwa ozo pewaka mushirie kupeshere ulendo walongo wajetu na mbozoni pakuwapo udi mtihani ni kuzoze go kukwetu we mitima kujipemberya ni kola sabru kukola upididiu mwawesetele Allah subhanahu wa ta'ala busuratul Baqara mudivewa ya sentu isinkwenta isinku paka sentu isinkwenta isesh. Allah subhanahu wa ta'ala awesete kutii وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. الله سبحانه وتعالى أكتي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ lazima shitumpeje idingo je umanganya shina wandu bishai'in kwa shashidishore minal khawfi shakwambaga woga waljui zala wa naqsim minal amwali ni kupungushilwa kwa shipanje wal anfusi ni mitima bimaana huwilwa wa thamarati ni kupungushila kwa hizo gozi. Allah nambo na madishiri ayaji muwesheti wao watite wa bashirus sabirin bazi pele shentenga wambone kwa wandu walakwe wakupididila wadigongo nina gaidi azimeni izahuzio akuwaga wakupididila bazi wanganyao mwabentenga wakuzanga laria ni ashana wa Islam uwe tuwe wandu ditu wakupididila kwa digongo lazima mitima jiwe jepa humbushila kuti alongwa jetu twadiji nkurehana hao alongwa jetu twadiji nkudia nao pampewe twazwa diji nao twakungulukaga nao
ni mitima jina nkukumbushila ele tayadi mitimajo yukuwaga jana digogo nkati mwako ni kudandaula. Sano Allah subhanahu wa ta'ala na kutuwabashiru sabirin bazi mwapentenga wakuzanga lazia wandu wala kwe wadi wakupididila. Alladhina idha asabatuhum musibatun wandu wakutininaga idiyazimene izauzyo qalu akutiga inna lillahi baziwe ozope tuelewa Allah subhanahu wa ta'ala wa inna ilayhi raji'un nizoni uwe ozope wene tuelewa kujila kwa Allah subhanahu wa ta'ala we ozope wene tuelewa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ni watu umbile, Allah ni watu panjile ndawi ya kujila zoni kwa Allah ni weoze kwa Allah ditutuwe wa kujila. Asana roshi Islam paujo pa kutizoni ayaji jikutumanyizia kutiwozope tuwe wa kujila kwa Allah bazini itendeje yoyo lelo kulongo lilawane Malawi kulongo lilawane tondo kuishia wane kusha yoyo nditi mpaka ozoveni tujile kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sano pele pakuzoze go kwetuwe tutendele shanara Allah ni kutuvazoni tuziku baritu wejendi tuwakoresela pa ulendo mpela walakwe ulendo wa kujila kwa Allah uwele ulendo wa kuzitopa kwa bazi. Allah subhanahu wa ta'ala aweshete musurat Ali Imrani Allah aweshete kuti kullu nafsin dha'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faza wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Musurat Ali Imrani mudibewa desenti wa 85 Allah subhanahu wa ta'ala weshete kuti kullu nafsin silantima dha'iqatul mauti kuwele nditu wakupari siwa lazima jako silamtima ushipari siwa silantima uzimanganinishiwa ushinganganinishiwa. Allah nawe sete kuti wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati amuroni nditu tuwaffawna ujurakum simbeje umanganya wakuposhela madipilogenu kwa kwanilana yawmal qiyamati dirikuja qiyama Allah subhanahu wa ta'ala tashipeleka madipilu kwa shila mundu madipiluga kwa nilana madinga ni wadiji nkupanganya ku dunia ni Allah weshete kuti wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama nizo ndi tuje umanganya shinchiwa wakuvedwa shinchiwa wakudipigwa ujurakum madipilugenu yawmal qiyamati muzi wa qiyama faman zuhziha 'anil nari rano wala kwe watashiwa wakuwamba zidwa ni moto wa udkhila aljannata ni kuinjizidwa kujanna faqad faza welendi tutawa marlihu wina. Allah natite wa mal hayatud dunya ninga na uwa uumi wa dunia illa mata'ul ghurur ikawe shirangalalo na ambosha kulambuzia. Ni ashanari wa Islam Allah subhanahu wa ta'ala muaya jalakwe akutuzadila ukwedi wa uumi wa dunia ukwedi wa anda moja dunia kutinda moja dunia jiwele mata'ul ghurur shiwele shirangalalo na ambosha shidipa kunambuzi ya mundu ni uwewandu watudishiwela uumi rampano jino ngana jitulambu ya dunia ngana tudiwona kalamuka ni kupanga ni aga ishindu ya kwalewela Allah subhanahu wa ta'ala kupanga ni ishindu ya kwalewela Allah subhanahu wa ta'ala ni kudidiwa dila kutikwele kunditu kuwele kulambu ya kwa dunia ni kupanga ni aga ishindu ya haramu mundu kuomboleka kuwa kwa jika pee ni kupanga ni aga ishindu ya kwalewela Allah subhanahu wa ta'ala. Jano Allah tite wa malhayatu dunia illa mata'ul ghurur mundu ngani ndila mbuzia etipa kuwapo ndiji kape au ndiwa widive
ni kupanganya gaishindu ya kwalewela Allah kupanganya ishindu ya shetani. Wallahi dunia jirakele zambi zikupanga wanyigwa mpaka ni wandu walako wadi aslam. Mundu kombole kadiji kapenifoni jao na mboni kupanganya gaishindu ya kuti Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa rakadiria kwa digongo dia ili ishindu ya ntimundu anankupanganya ni ashana rosh islam kana tudila mbuzia atamure tudibandawiri ya shilo mundu nga dilamburi kutipa kuwapo ndinchivi pari ebu mbangani ai ni kuwankupangani amu malaika ni kugulembe la gazambe nga nitupanganya ishindu mpela ya lakwe. Fa idha khalauta biribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ila al-isyani fastahi min nadhari al-ilahi wa kullaha innal ladhi khalaqa adh-dhalama yarani. Awisheta al-imam al-Qahtani rahimahullahu ta'ala kuti fa idha khalauta biribatin fi dhulmatin pandawi jankuvaga jika ve pakupanganya shitendo na mbodi nkukaisila na mboni shidi shigumbele shipi pandawi jashilo sano wan nafsu da'iyatun ila al-isyani ntimao ni unankumbilanji la kutimpanganya shitendo sha kwalewela Allah subhanahu wa ta'ala fastahi min nadhari al-ilahi wa kullaha pandawi jala kwenkole zoni ya kwatendela Allah subhanahu wa ta'ala zimpate zoni ya kwatendela Allah pakuwapo Allah ahumbona atamaze mwejo ndipa shivi wa kullaha nimbuzadi lentima wenu innal ladhi khalaqa adh-dhalama yarani ditwala kwe waumbile ni wapanganyiri shivi yarani ahumona yala kwembeshe tepa kutenda ntima wenu kuti sentima kumbushile kuti Allah subhanahu wa ta'ala wagumbile shivi shashi ahumona na hutuona ni ashana rosh islam tuwe kudita dikanganya kwa bari ni ishindu ya haram na ambo tulongozie kupanganya ishindu yitu kamushiri malai muzi wa kiyama kwa digongo Allah aweshete yoyo kuti wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama kuti barije umanganya shinchiwa kudibigwa madibilogenu mwa kwa nilana muzi wa kiyama nitwajogo be Allah subhanahu wa ta'ala nitukhoreshele paule ndo mpela walakwe wa hujila kwa Allah subhanahu wa ta'ala irukudia kiyama ishiru toba kwa shila mundu Allah subhanahu wa ta'ala aweshete musura Qaf mudivewa dia 21 Allah subhanahu wa ta'ala aweshete kuti wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahidun Allah subhanahu wa ta'ala akuti ushika ntima wajaat kullu nafsin shila ntima ushika ma'aha udi ukwete ntimao sa'iqun wa huupesheria wa huwaga malaika nishila mundu tashiwa ni malaika wa huupesheria kutia kashinga nganini Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa wajaat kullu nafsin ni ushika shila ntima ma'aha udi ukwete ntimao sa'iqun wa huupesheria wa shahidun ni wa huwishila umboni nishila mundu tashika kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ambo anankwabeshera ni malaika halikadhalika itendo yao inankuishi la umboni kwa umbwe ni wa mundu ujo kapena kuzaka la kwa mundu ujo niwe bandu watudishwela umi bari tulongori kupanganya yamboni kupanganya sala kwa tendela shanaza bandu ashingetu kwa ombe la madua gamboni ashalongwa shingetu alongolele halikadhalika kwa kamushire bandu hadipa kulaga kusulia kupanganya sadaka kusulia kupanganya masunna kujibembe ya mitima yetu kutingani jivanganya ishindu ya haramu bazi ya la kweyo iwe ya tukamushire kwa bazi muuzi wa kiyama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka. سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.